kera cyane turi abana u Rwanda rwacu rwari rwiza wararurebaga ntuhumbye ubwiza bwarwo bukagutwara ukanezerwa. Dearest friend, my mother once told me that you grant wishes of the pure, that only you give eternal peace to the soul. I do not know if she was naive or justified, but for her sake, I pray to you. Dear confidant, 25 years ago, I believed in marriage and a family. Such as a blooming flower, I looked forward to spring days. I was deceived, tarnished, destroyed, humiliated. I still hear their voices, cunning me as they did the unspeakable. 25 years after, I do not hold anger in my heart, and forgiveness is rather hard. I grew to love the little innocents who saw the unimaginable. I see them turn into great people of this society. I finally feel alive again. Dear guiding light, I am just a girl. I was not there 25 years ago, but I'm here now. I want history to stay tattooed on this world. I want us to remember to know tomorrow. As the Englishman once said, those who do not learn from history are doomed to repeat it. Muraho, tuje kwibuka. Erega intimba, shavu n'agahinda ntabwo byaduhereranye, ahubwo nizo mbaraga zidutera kwibuka. Kimisagara turibuka, Nebage turibuka, Icyizere Youth Foundation turibuka. Ndibuka! Duharanira kubaho neza. Nitwa Rashidi. Mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi nari nyibuto. Ababyeyi banjye barishwe, abavandimwe banjye barishwe, sigara ndi nyakamwe. Intimba n'ishavu nibyo byarangaga umutima wanjye. Ariko kugeza ubu ngubu ubwo u Rwanda twibuka ku nshuro ya 25 ndi umusore umeze neza, narize naminuje, nihangiye n'imirimo ku buryo yagiriye akamaro igihugu. Nshimira ababyeyi banjye, twibuke twiyubaka. Kubera iki? Byabayeho. Umuntu kwica undi? Kwica ugura isasi, byaba ngombwa ugacagagura. Babikoreye iki? Ni ubugome gusa, nanjye mbitekereje birandenga. Oh, haleluya, haleluya. Bakristu bene data, Imana ibahe umugisha. Ugire muti amen. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo dukundane, kuko urukundo ari byose. Ariko ukumva umuntu ko kananga ndamwanga, nta n'ubushobozi ufite bwo kugura cyangwa kurema ikigori gifite intege utabara, ariko mukanaka ndamwanga. Haleluya. Imana idutegeka gukundana, kuko abashyize hamwe burya bagera kuri byinshi. Ahari urukundo Imana irabasanga, ahari urwango ugasanga hari inzigo. Twakundanye ariko ubundi. Bene data, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ndabifuriza gukundana kandi iyo dukundanye tugera kuri byinshi. Imana ibahe umugisha. Ngo muravuga urukundo, padiri, shehi, pasiteri, ngo dukundane. Abacu ko baje kwihisha mu nsengero, mu misigiti, si ho abacu bashiriye, none ngo nidukundane. Urwo rukundo se ndorihe mutwigisha? Hega na mameya mu makanzu. Nge nta rukundo nabonye, oya ntarwo. Rubyiruko, baragaza igihugu. Mumfashe dushimire leta y'u Rwanda, iyoborana ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Isengero za kera sizo z'ubu. Ubu turasenga
turakundana eka turanasabana. Mureke twibuke tuniyubaka. My name is Nigena Lilian. I'm proudly Rwandan woman. Today is 2019, but stepping before genocide against Tutsi in 1994. Women were powerless, but now we have power. Women were voiceless, but now we have voice. We have heard. It's been 24 years. We turned our skulls and sorrow into glory and victory. We thank government of Rwanda and inspiring women from the First Lady up to our beloved mothers. We'll make you proud. Remember. Mu 1994 u Rwanda rwari rwuzuye icuraburindi, ariko ndagira ngo mbasabe mumfashe dushimire ingabo za FPR Inkotanyi zirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bo bahagaritse jenoside. Ubu nyuma y'imyaka 25 irashize twibuka jenoside yakorewe abatutsi, mureba aho igihugu kigeze, iterambere hose, gira inka munyarwanda, ndetse ikintu cyose twakigezeho kubera ubufatanye. Twibuke twiyubaka.